Sanibonani ibizo ngumchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exhebeni kwakho kwakumayabo. Njengoba sasithembisile ukuthi sizoza nayo iphila intombi uPrizuzu phansi komakhulela ePlumtree, intombazana ecula uMaskandi. Njengoba futhi ngike ngasho ukuthi sifuna ukumeka sure ukuthi uMaskandi weintombi, uMaskandi wabomama nawo uyaphakama, kungabe kulokuphakama uMaskandi weinsizwa omama besala. Sizomeka sure ukuthi siyabadinga bonke omama abasemkhakheni kaMaskandi. Prizuzu, yebo bhuti njani? Siyaphila kakhulu. Lami ngiyaphila. Ukuthi abantu bezwe impela ukuthi hayi kusese uye lo Prizuzu, singathi ungathi ngabingelela kanjani? Singabingelele. Salibonani molweni upsheni mabiyani njani? Ngithi yimi ngumavodlozi, mavodla kuyavodloka. Ngudawuduni isilwane sesolomabala sabike enkosini. Bathi ngumahambe bheke phansi bathi bathi mahlweni kanchaphe sikamaqhinga. Phuma phansi khona lePlumtree komakhulela. Ngiphuza kumfuna manzi ngemothekwane isikhethe ukuthi ngifuna ukuphuza kuphi. Khona lapho engiqhamuka khona. Olibingelelayo nguPrizuzu. Intokazi egijima ngoshini kaMaskandi. Hayi ngathi ziyakhala la. Hayi ngiyavuma impela, hayi vele kuthiwa oMaskandi abaningi engibaziyo mina ba amagagwa, akekho nje uMaskandi ngathi uyisinoko ngathi uyele nje, angazi ngihlangane. Ngeke uhlangane naye. Prizuzu, nakho sesikuthole sucula uMaskandi, uPrizuzu ngubani, usukaphi ngokomculo? Hayi sesizwile ukuthi usuka phansi ePlumtree kwamakhulela uphuza uThekwani, something like that. Sesizwile nakho sesukuthola ucula uMaskandi, uhambo lwakho until namhlanje luthi. Okay, uPrizuzu intokazi ethi mayikhula lapha. Ithi mamela ingoma zikaMaskandi weGwaza. Mama mele izingoma nje bekunento nje esho ukuthi hayi wopre mina ukuthi mhla ukhula uyicule lezi ngoma because lengoma sometimes zipholisa umoya wami. Yakubona ukuthi ma ungumuntu umamele ingoma uzikushaya ngaphakathi, maybe ipholisa amanxeba osudlule kuwo. Ukhuluma mela uMaskandi most of the times? Kahlahle ngimangimela bathi ngiba lo iThosa leKhansela. Okay. Ngizithanda kakhulu ingoma zakhe ezikaThosa leKhansela lapha. iThosa leKhansela ukuthi iKhansela ka ulithanda. IKhansela. Kahle kwa. Ngayitshela ukuthi mhla ungakhula izona ingoma engizozicula. Uyabona isimama mameli Maskandi noma kuthiwa inhliziyo yamhlungu kanjani ngiyakhululeka. Kakhulu uPrizuzu ngumuntu othatha kakhulu into zamasiko. Ngilakhi ngisikhonzela kakhulu nje empilweni yami, ngiyazithanda shame, angifuni ukungasho. Usho ukuthi lelanga sizokubona uyinyanga. Hayi angeke ngibe inyanga. Afuna amahlaya yazi. Angeke ngibe inyanga mara ngiyazithanda nje into zesintu. Like ngiyazithanda ngempela ngiyazithanda. uPrizuzu usunama albums amangaki okanye ngithi usunemsebenzi engakanani kuMaskandi, ususebenze kangakanani kahle nje kule ndima kaMaskandi? uPrizuzu akakasebenzi ukuthenga le EP engoma esingu-8 ingoma ezi-8. Alright. Ngisafika nami lapha ku-industry kaMaskandi uyayibona leyo nto. So ngisasifikela kusho mina ngiqala ukucula last year August. Wakhipha ingoma ethi ngakhipha ingoma ufike ngayo nje ibithini le ngoma ufike ngayo? Ngifike ngengoma ezi2. Ikhona enye ethi yona ngikhule kanzima umama sewashona. Ikhona enye ethi enkosini ngabophela amandla. Bekhumbula yona izona izingoma engifike ngazo lapha ngithi amake ngizame nami ukuthi kanti ngizobambana. Phela ngisho ngumuntu uhamba uyejuma lapha yana uhamba ngenje eziningi, ngeke uhambe ngenje eyi1 because umvundla ngeke umbambe ngenje eyi1. So lapha na la uphuma nje uhamba ngeziningi ubona ukuthi kahle kanti ngena kuphi. Uye right. Ngokuthi une EP engoma ezenza njani mhlawumbe abantu bakwamukela kanjani okanye usebenze nabo bani kulezi ngoma? Ngiyazi ukuthi mawusemusha kancane nje ukuthi uthola ukuthi umuntu sevumbukile nje uselapha kuba khona mhlawumbe abanye abantu ababa usizo, kube khona nabanye mhlawumbe abangabi usizo osebenze na. Kusho mina kungoma yami le ethi enkosini ngabophela amandla. Ngisebenza nomunye umjida umfana wasekhaba ngithi abamuthi ngundazi umsabu ngamazi ngene ngisebenzela la kule ngoma lethi enkosini. And then ngibe ngasebenza noDuwiti abafana bakaMzilikazi. Khona ingoma ethi esiculile enesihloko esithi ngabe impilo uyazikhethela bengizophila isikhathi eside ngoba ngifuna ukubona ukukhula kwengane zami. Kuzoba nengoma engikhiphe nomkhuthazo wenza kahle ethi sewashona phamadoda nozwelo.
khona enye ngisayipheka nje ezophuma ngolesihlanu ayileyo ngicule ngedwa ke yeah futhi amalanga abantu abayilindele ayizobe isikhathi ufisher insizwa kulento lokusisho ukuthi umaskandi wenza nomantombazane angiyeke usithi uke wafeature mhlawumbe intombazane asikafiki ngizoya nami lapha asikafiki isikhathi sokuthi maybe ngifeature namantombazana uyabona futhi indaba ziyasifikela amantombazana amaningi bengakabi kwazi ukuthi ocula imaskandi ngubani nobani khona manje sewayawazi yeah sengiyawazi sewazi ubani mhlawumbe ngiyazi uShuni Yengwayo noMazakhelo kwakhe nentombi yokukhanya no nangathi interview uShuni Yengwayo naye wakhuluma ngentombi yokukhanya ngathi mina ke kusho ukuthi sengathi ngiyalahla kumaskandi angakahlangana nomuntu nje ukuthiwa intombi yokukhanya angakahlangana okutshala nengoma okuthiwa iculwe intombi yokukhanya nobani omunye so uShuni uMazakhela intombi yokukhanya basi ngubani lo munye yabona yo ngiyabanye ngibazi abanje angibazi shame ngiyazi nesenge ngababona nje ngosini laba abakhashana ngisuke ngibakhohle namagama because angazi ngabona ngakulekelela bayikhona ontombi yabelungu khona ngiyamuzwa ngiyayizwa ngiyabazwa ke laba angazi yikho ngibakhohlwa khona mhlawumbe omsabala uthiwa ngakuhlula mangathatha sesifake naye i-festival yamantombazane nje wodwa uthi asishaye nishaye nje kuthi namhlanje sine festival yamantombazane maskandi wentombi kuphela ngifake nabo oMazakhela oShuni ontombi zokukhanya labo bantani ayi kula lo sisi abathi uMazakhele kwakhe ayiweshaya ngempela lwasisi manje omzwana ngiyamuza nabo banyabaza waxabanisa yo uyaxabanisa no mina ngibuza ukuthi uyabezwa uMazakhele kwakhe uyayishaya ingoma shem angifuni ukungasho eshaya bonke bayashaya ukuthi ukuzwa kwabantu akufani kuya ngokuthi wena umupho nomsa hayi bonke ba right bonke bayadlula hayi bonke bayadlula shem ngizithembe umsebenzi yonke le osuyenzile siyathi iyatholakala online azikatholakali online angasifaki zonke azikho nje ngizosifaka bengithi ngizosifaka Friday because bengilindele enye ezophuma ngeFriday ngithi ngihle ngisifake sezizonke Friday kuphuma iP futhi noma iyo yona lo EP le yengoma angazifaki angazifaki online kodwa amasindlo atholakala online ayinawo umculo online vele angafaki umculo online angibe ngisabona phela wegazi ukuthi kanti lo mculo uhamba kanjani so mawumuntu ofikayo uyabusadinga ukuthi kahle kahle kana uhamba angeke ngimane nje ngifake ingoma online ngifake ngingakabi nolwazi ngomculo so ngisho kumele ukuthi abantu bakutshele bakufundise bakwakhe umntanami lapha ingoma wathi na 1 2 na 3 lapha bese ngiyasifaka phela mawufaka nje ukugijimela ukufaka ecuma usenza into wrong wayibona so ngiye ngabona ivideo ona mangaki zingaki ingoma zakho kuleze eseyikhona iphila ezingaphandle mhlawumbe esezashutwa ama video ngile ngoma e1 engishutele ivideo yangempela lezi ezinye nje ngama promo nje le ngoma iwangile engishute no do it nakhona asiyona kaMaskandi angazi lokuthi ngawubisa ngithi ngumuphi lwashuni esihambe ngawo nje nama ngikwazi ukuthi ngithi umuphi ushuni lo yana nama ngisi expect ke manje kuhlole no shuni so bengilinde wena umnikazi woshuni hayi uyangifela ngempela lwashuni nama ngimazi lokuthi lo shuni waqhamuka noba ke ushuni ushuni kaDuiti ya ushuni kaDuiti so liyangoma nje ushuni kababa wami lwana yawumazi uDuiti uza noshuni abaningi so ugcina ungasazi lo shuni usihamba ngamanje umuphi lo shuni yabona lento enjalo nisebenza kanjani noDuiti when it comes to emculweni yo sibenza kahle kakhulu yabona le ndoda nje umuntu wabantu uyabazi abantu uyakwazi ukusebenza nama upcoming artist uyakwazi ukufundisa uyakwazi ukukulaya nje ngendlela ukuthi uhamba kanjani indlela ihamba sona ayena ugood shame kuleso angifuni ukungasho and yeah masi ku industry especially we art industry mostly amantombazane maningena ku art industry abaningi banokukhala ngokuhlangabezana nokuthi bayaxhaphazeka akufani insizwa mayingena nje
abanokukhala ngokuthi bayaxhaphazeka bayaqilwa yonke lento wena awahlangana nento ecishe zithi ukuhambisana nento enjalo o abanye bathi bayeyiswa ukuthi hayi ungabona intombazane isayicula kusho ukuthi ayinasimilo kukasoso wena ukahlangana nama challenges engathi mina afana nalokho yo sengishayisana nawo ke ngoba ngisho ukuthi uDuit umuntu okwazi ukukwakha athi ngiyethuke ukuthi uDuit umuntu omunye wakhona nayo umuntu okwazi ukuyakha ubuya athi we Precious mawubona abantu beyenza kanje ungabanaki wena uyi-artist awusaphendulani nabantu ukuthi umuntu uthi wena nje leyo nto uyigcobe nje njengamafutha nje ungasho lutho sinokuthi thina singamantombazana bathi amantombazana amakatari abakho right abanye nje bayasijaja kube lapha kubo TikTok nabo kubo Facebook siyathethiswa nkosi yami we uMaskandi uqale nini amakhalanga ukuthi acula uMaskandi nayi makhalanga lithatha umoya lithatha umoya bathi sithatha ngumoya uqale nini ke ukuthi esikhalangeni kube noMaskandi hayi nithatha ngumoya kwamakhalanga shemani ufuni nje ukusho kudlulwa izinto lenkulumo le yabona lenkulumo zamara sama challenges enihlangana nabo ukuthethiswa nje lapho ukuthi sesilungisela amazulu kanti uMaskandi asukuthi umculo wamazulu phela uMaskandi umculo weculture loya uyabona so kahle umculo yes umculo ungaqalwa omunye umuntu but it doesn't mean ukuthi umculo lo usungwa lo muntu we have irumba isesibona njengomculo wethu kodwa ke nayo once came from somewhere or kanjani sine kwaito yaqala somewhere so umculo I don't think ukuthi ngokubona kwami mina kungathiwa yes ungadominate endaweni abantu basuke bengehlukanisi kuya ikudelela nje umuntu usuke edelela nje aswele nje into ongayisho yikho sagcina sekukhuphela amagama ukuthi thina sithathwa ngumoya awumazi ukuthathela lapha uMaskandi thina lesikhalangeni uyabona lento ngiyangibona abanye bekhala ngokuthi noma mhlawumbe kuyiwa kuma studios ekurecordeni most of the times ma uyintombazana ugcina uqiliwe mhlawumbe urecord album ingaphumi abanye bethi mhlawumbe uthola ukuthi nalaba kumele bakudlalela iginci bakumanipulate bakucharge imali eningi obakuqile ubhadale bangezi uthola ukuthi ama challenges wakho nasemaningi khona umnye engaxoxa naye impela wathi wathatha isikhathi eside ukuthi aza record ngoba wakuthola ukuthi abhadale ukuthi hayi sebhadale na umuntu lapha uzomdlalela ibass guitar ngelanga lokuthi manje phela record lo muntu wambhadala guitar akasabonakali sekukhona abanye lana base something like that yebo ikhona leyo nto angeke ngise ayikho mara leya into iyenzeka umuntu mawuvele ungumuntu engathi maybe angazi ngabe kanjani uyisithutha vele mawuyisithutha ma uyisithutho uzohlangana nayo leyo nto angeke ngisho ukuthi iwe yazi begazi nxa ukhula lapha hamba nesikolo lokunqaba lapha unqaba nje ukuhamba emakoneni yabona ukuya kwethu lapha nesikolo sasingafundela ukuthi uzoba something else ufundela ukuthi ingqondo zakho nezihluzeke lapha ube usazi ukuthi ufunani umread umuntu oza ngokukutsotsa umread umuntu onobutsotsi lapha mina ngisuke ngiyamreada nje umuntu onobutsotsi fast and mina lendlela yami yokufix clever kanjani and mina ngibuya ngimfix nje umuntu engakhangelanga ukuthi ngibe ngibhekile ngithulele ngimenze ngasangibona wona so wamfix osafuna ukumfixa maybe lapha ukhona ngeke ngamfixa ukuthi kumele laleleke madoda la ngiphezulu lapho uzonitshela ukuthi wabo wafixa no ayifunda bed uzonitshela live ukuthi wakwafixa but kwenze ukuthi nawe mawusendleleni yakho ube wazi uzofixa no lapha ngangifixela omunye not mina wena vele Mrs Fixit wabo fixela yazi wenza kanjani ngegwazi nakubhodi wePrecious ngitokwazi ngizila ukukhuphuka ngoshuni wakho nje uzoneshono wakho wedwa lapha yana okay sakhulumisana nginengoma engifuna ukuthi ungifeature kiyo okay mina it's fine but wami offer nini since uthi kwa feature abantu uthi wayekuzwe ufeature sama wathandilizwe exactly into engisho le ngoma yami studio mina sengayifakela ama voice ami so kulinde ivoice yakho ngabe ngisaya ngilinde mina ngabe off
lo bhuti sibisa arrange izinto sesahlangana ngapractice ngabona sengiright studio sesifonela umnikazi westudio ngoba utsotsi babatsotsi labantu bestudio laba abafuna imali phela ngithi sesimfonela kanti lo mfana vele sekakhokhile already kudala sesimfonela ukuthi ingoma le yomele ngiyifeature okay enze kanjalo sihambe sisendleleni sesimbuza emfonele ndoduke phi kanti sengize nalo lo sisi ozongifeature le ngoma buti nangu eqhamuka ukuthi hayi mina ngikho seyidlile phela imali sefuna abantu abanjani abanye ababuyayo wona usubhadela imali yakho akasilandaba sefuna abanye abazayo abazobhadala okay kanjani mina lesikhathi ngilove emsebenzini ngiriskile ukuthi mana ngithatha irisk lapha la ngihambe ngincedisa lapha ya mase sendle sesiyafika athi yena akekho kanjani akekho like estudio athi angikho estudio mina kanjani ndoda phela mina nginjani ngicole lapha emsebenzini ngaye ngahle ngathi ayi mina ngiyazazi mina ngiyuclever ke bathi otsotsa bagelani hayi otsotsa bagelani vele ngiyabazi phela inhlobo njengaye letha la phone wena anginikeza ifone angifone asabona bhuti athi yebo unjani wathi hayi ukhuluma noPrezuzu la ngilentokazi efuna ukufeature lo bhuti kungoma efuna ukufuzofaka ama voice engomini ka lo bhuti and futhi nami nginjalo nginguPrezuzu ngiyacula and le ngoma zami ezi6 uye lapha hayi ngitshela ubhuti hayi ngitshela ubhuti andibuyise ethi nake kuthi sisifika mina ngithi kubhuti buyisa le phone mina ngikhulume naye lo bhuti lo tsotsi sabona bhuti nguPrezuzu kuphi hayi wathi angikho ngikhatshana le ngiwenti okay hayi akunankinga mawukhatshana mina bengibuyile namhlanje ngifuna ukuzofaka ivoice yami kule ngoma kaBhuti nami nengoma zami ezi6 engizozifuna ukuzifaka ngizokuthiwa uBhuti kabi wena lapha le ngoma zami sengothi khona hayi ngikhona ngikhona estudio sekhona sezwe ele ngoma lezi ngizozifaka sokuyimalentsha sekathi njani ukhona nashona khona ngathi siyena style la majida masifika lapha yana sithi kuye hayi sizoqala ngokulungisa le eka level besize ngayo bese siyakulela yaqala ngayo mase sifika lapha na sayichaya ngempela ingoma mase kubuya kimi ngahle ngathi ngavula isikhwama ngikhohle imali yami angazi ngikhohle kanjani butoma angazi ukuthi ngahle ngasahle saphuma kanjalo sesirecordile ingoma isayilungisiwe ngabona ukuthi yazi abantu bestudio bangotsotsi labantu laba bayasigila sekade ukhona ngoba mina ngithi sengifuna ukufaka ingoma ezi6 lapha ngoba imali engoma la seyidlile kasafuni sefuna uku-attend amanye ama-customer amasha ngahle ngathi njengoma zami bhuti ngahle ngamfixa kanjalo utsotsi kimi otsotsi ngiyabafixa ke mina nizwile bakithi mawukuthi usacabanga ukuthi uzoza nobutsotsi lapha nje koPrezuzu ngathi kuthiwa hayi awuzokuthola sisi sibuyele nje kuMaskandi wena neso lakho mawubhekile uMaskandi abantu basebenza nzima bawukhuphule ubenze nje wena mawubhekile nje uthi in 10 years uzobe ukuyiphi izinto la kuMaskandi owami uMaskandi as a whole not wakho uMaskandi as an industry in 10 years uzobe in 10 years uzobe sezingene eliphezulu ngiyobe sengisebenza wona uzocontribute okay nami ngizibala phakathi ukuthi ngiyobe sengisezingene lenjani eliphezulu ngalo Maskandi lo phela uMaskandi uyaphilisa angazi umuntu ongamamela uMaskandi ukuthi wayephile emhlabeni cause uMaskandi like angifuni ukuthi ngithi ngiyasola or ngicomment ngoba mina nguMaskandi industry no uMaskandi uyaphilisa umuntu omdala nawe uyayazi leyo nto mina kudala ngiphila mase ngikuzwe ubala oTrusted Council nabo bani ngithi si uMaskandi wakithi khona abantu abacula uMaskandi engicabanga ukuthi nakhona khona abantu obonela kubo lapha yabe ngibesakhuluma ngomculo weintombi nje ngoba uyintombi in general kunama groups kithi ungabusambala uDuyithi ngoba suke wakhuluma ngayo bafana bamzili kahle ubani okanye ngithi ibaphi abanye abaculi engathi mina ubonelela kubo ukusho ukuthi hayi indlela nje labaya abahamba ngayo nami ngiyafisa ukuthi nje ngihambe ngayo ngifike kuleli yazinga okanye nje hayi
ukhona engibonayo ngempela oza kahle ngoshuni yazi ushuni ubonje lo muntu hayi umuntu uyashaya ingoma lo kulomfana lokuthiwa uMajosi lo mfana oshawa lwa yamshaya uMaskandi lwa uyamshaya ngempela sibili awungavuma unomona uyathakatha uyamshaya lo mfana lo uMaskandi uyakwazi nje ukucula nje uMaskandi uyakwazi nje kahle kahle ukucula yena Majosi hayi siyakubongisa wendoda Majosi lapho hayi qeda kusemnandi bathi uMaskandi nje wena uPhezulu hayi uyawushaya uMaskandi onento phakathi ungunumber 1 hayi uMaskandi umshaya onenkosi phakathi yazi makuthiwa into enenkosi phakathi kulo Maskandi oshaya uMajosi kusho ukuthi ngoba usisho ukuthi in 10 years uyawubona uMaskandi wakithi uzobe usezingeni eliphezulu kusho ukuthi yibo labo bantu obabona ukuthi bazothatha bawubeke la omunye lentombi zakomthwa intombi zakomphakathi yizophela ezophakamisa uMaskandi ngoba insizwa seyihlulekile kade zakhala izamuphakamisa intombi kuthiwa izezizophakamisa intombi nezakomthwakazi izophakamisa uMaskandi noMajosi into zoMaskandi noMajosi izona zophansi uMaskandi siyabonga lapha insizwa Majosi abanye baningi zobaqamba mara baningi nje obafowethu abawushaya uMaskandi ngendlela enzima phakathi ngoba manje baningi abantu abacula kahle phakathi uMajosi abanye bayishaya noSathane ayizixabanisa wena ngiyaxabanisa nabafana nabalandeli wena bathi ngiyafuna nabalandeli yazi ningamnaki mina ngizwile ukuthi ngithe mina ngobani kodwa yena ufaka okay right ke sesiyamuza uMajosi akekho omunye lokho kwenza ukuthi ungaqambe omunye yiwo lo ukuthi baningi phela bonke shemo bhuti bami bawushaya mara abazophakamisa uMaskandi ngibazi abangawushaya impela ababhimbayo kuthi masuzili bonke bayashaya hayi nami sengathi nawo zakuthembi ngoba hayibo kwazi wena uzongixabanisa nabalandeli nama-artist yaza komthwakazi no mina bengibuza abaculi abathizeni obaziyo obona ngathi nje ngoba silwisa ukuthi uMaskandi phela inhloso kahle kahle ngoba senza zonke lezi zinto ukucula mara ngisho mina abanye ngabazi wayengqamba uMajosi ngiyamazi uMajosi khona ikho ngimqamba abanye ngabazi baningi nje mara abanye ngabazi so ngeke phela sithi wena uthi bayashaya ngoba ubazi abanye ngiyabazi mara senisuka ngikhohlwa amagama abo yabo hayi ngicabanga ukuthi nje umuntu nje olalela uMaskandi uyayizwa lenkulumo ukuthi nje isho ukuthini bakuthi abanye ngiyabazi kodwa ingoma zakhona sekhohliwe kusuke umbhinqo nje manje ujwayele yazi insizwa zojwayele umbhinqo ziyezwe nje ukuthi Phezulu uthe ingoma zakho wena azikho online right abantu abafisayo ukuthi mhlambe baxhumane nawe mhlambe ngabalandeli okanye mhlambe ngomunye umuntu obonayo ukuthi hayi nayi potential lo sisi ngamsponsora or singenza so baxhumana nawe njani bayangithola ngikhona ku TikTok Phezulu ngikhona ku Instagram Presibanda ngikhona ku Facebook Presibanda and nginalo page lapha ku Facebook uPhezulu ngitholakala lapho utholakala lula kanjalo ngiyakwazi ukuthi insizwe ezinye ezihle lapha emakhaya sezilindele ukuthi uzoletha iphone number sorry mawufuna baba Facebook ku page kuphela na ku TikTok uyobukela akuphela ngibuza indlela otholakala ngayo yiloko okunikeza Sihleli nentokazi lapha uPhezulu uyasho ukuthi amakhosikazi amantombazana intombi unethemba lokuthi izona ezizophakamisa umculo kaMaskandi ziwuthathe ziyobeka ezingeni kuthiwa siyithembe ngempela inzala abantu siyithembe imbokodo la kuMaskandi ukuthi hayi ngoba seyifikile zigalelekile zizozama ukuhlenga uMaskandi ziwukhuphule kuthiwa thina siyinsizwa sinje hayi sesahudula inyawo salwa sesakhathala kuyasehlula sebesondela omama bethu basilekelele ngoba kahle kahle nje inhloso bakithi esifuna ukuthi umculo kaMaskandi siwuphakamise siwuthathe siubeke ezingeni right izinga elizohlonishwa zisebenzile impela insizwa eningi lokho nje ngeke sikungabaze sikubeke eceleni njengoba isho intokazi lapha ethi isebenza nensizwa lapha inkabe wrong ukuhlupheka kumbulali kodwa kuyamzacisa udo it ngamanye amadoda asebenze kanzima ukuthi uMaskandi uhambe ufike kuleli zinga lapha yabe ngabafana bamzilikazi singayikhohli insizwa lapha uTS King osibani
oKabelo KB ozinja ziyamluma amabhukudwana amachwane osisi laphana ogqisha mkanja ngabantu abanye abayibamba impela kusenzima ngoba osisi befika nje beyithola le ndima ivuthiwe nabo sebenegunya lokuthi bakhulume impela bejabule bewucula umaskandi behlonishwe kunabantu impela abasebenza kanzima ukuthi befike kulelo zinga sisipray ngiyokunikeza nawo 5 minutes kumbe ngithi ngiunikeza 5 hours kumbe 5 seconds ukuthi kuthiwe now 5 minutes wena thengisa nje ibrand Prezuzu thengisa oPrezuzu ukuthi umuntu ohleliyo noma uhleli eEngland noma uhleli koZwimba le noma uhleli koMakhulela kumbe eNobhemane kumbe uhleli le KwaZulu Natal okanye uhleli eBhinga eLusulu azwe ukuthi hayi nansi intokazi lapha iyazethula ungamthengisa uthini uPrezuzu yeah ukuthi nje usho ukuthi nangu uPrezuzu abangifunayo bangithola so yilokho engikwenzayo mhlawumbe omunye umuntu ufuna ukuba nomshado ngoDisemba okanye omunye ufuna ukuba nedivorce ngoDisemba uyafuna iqembu thizeni ukuthi lizodlala nazo okay mina ngisi abangifunayo abangidingayo or abafuna ukubhooka something abafuna ukwenza nje izinto nje bafuna ukuxhumana noPrezuzu bangangithola kule number 081 574 yaza amajida wonke sethola 2370 081 574 2370 that's my number yeah kushuthi bakufonela ba WhatsApp abo yangithi noma iphone noma iWhatsApp konke nje kuyasebenza sebanga kakhulu bakithi nithola lapha intokazi abafisa nawe mawuyinsizwa eculayo mhlawumbe uzwile ukuthi izwi lakhe uyalithanda uyafisa ukuthi kulokho umsebenzi owenzayo uzolifaka ukhona nangu uyambhuka uyamkhokhela kodwa bakithi ukuthi azofaka lo kana usekhulile uPrezuzu ukuthi uyamfela hey sisi ngicela uzofaka ivoice no sisi nomsebenzi sicela uzofaka ivoice nakho kungaka esikuphethe yilokho akuchazayo mhlawumbe unomshado sisi sicela uzoperforma or niya divorce sisi sicela uzoperforma kulapho ozotholakala khona lokho lokazi ungavalelisa ekhaya awusela into yokuvalelisa asikhulume konke bazowaphela hayi siyabonga kakhulu siyathanda kakhulu emakhaya valelisa mangivalelisa mina bayikwazi kulale ngoma yami engiyiculileyo efundisa kakhulu ngalabantu besilisa abasihlukumezayo bengifuna ukuthi bona bebeyazi valelisa ngayo sisi ithi yona jiyawo welele umshaya kanjani umuntu wesimami welele jiyawo welele umshaya kanjani umuntu wesimami welele sewashona pha madoda hanazwel sewashona pha madoda welele hansukumeni madoda hansukumeni silempi yabesifazana hansukumeni madoda hansukumeni silempi yabesifazana praise the Lord ngizwile ekhaya manicabanga ukuthi bengihambe ngazivazela owami wobumba cha hayi uyena ndimzwile impela kunengoma ethi emhlahlandlela engiyibone ihamba siyazi ukuthi manje maduze nje ngoAugust ziyobe amabutho abehloma impela esiya emhlahlandlela ngoAugust yini eyakwenza waqhamuka nengoma enjalo kube manje siyabona ukuthi isizwe sizama ukuvuka abantu abaningi bese belibele bengazi ukuthi ukhona umhlahlandlela nansi ingoma egqugquzela ukuthi kuyiwe emhlahlandlela silonde amasiko emhlahlandlela andikujethi mina ngicela kulento zamasiko so ngisifiso sami ngithi uPrezuzu ngoba esafika la kumaskandi man make ngakhohle ukuthi ubuya komthwakazi make ngakhohle ukuthi kunomhlahlandlela lapho esibuya khona so mina ngesingambe ngithi ngizowaletha lawa masiko abantu abalahlileyo ngizowaletha mina lawa masiko lawo yeah that's why ngaze ngacula lengoma ethi siyolanda amasiko emhlahlandlela senithanda kakhulu emakhaya